Yembi Bupun Sharatchandra Sharma Secy Impact News Agenda Manipur Taranok Sari. Ngasi Agenda Manipur topic say readiness at know your status Havishni, Madam the know your status say Ngarang Pantokiba December Tang Ama Kudingi say Kudingi Pantoka Lakpani World S Day say Aduga Maru and Handaki 2018 gi Handaki edition Sigi World S Day Sigi Tim say know your status Havishni Aduga Equina Nasi Equina Tamjariba topic say readiness at the rate Hirakanda, know your status, the same with the IG status, Masaki status, was I see, can be you ever will be having it so far as China, HIV, Polkanosing impact, or about the Bugimatang say, Ado, Mendi, Wait, Sinaba, the Hiragana, Manipura, Lady Pogano, Severum, the Hardy, Matamu, Draki Karidegi, Sandor Pudamara Murakanda, Nasagi, Sarul, Mirola Habitai, Nupa Nupi, Yumpana, Pakanda, Amadagi, Madamu, Sandokiba, the Maramorikanda, Angang, the Kaitamu Sandoropa, Swagi area, see Gi Swide Signarap Lajaraba, Gi Kanguma, Natragana, Ayagi Lajariba behavior in Matungina, Signature Kanguma, Natragana, some Narakanda, partner when you request say, and non Yaktani Kangamayam said, Tamoy, Mili Requatagi, Masitagi, Kamal, couple lives and give say, marriage is also kind of institutionality. Generation says the Giki lady, but Aduna. Swice the Mariaski Karigi before a heta, Swy the status Kantopokarigi, Matang, Jakam challenging idea to go Hosik Poguda, wait with him 2018, know your status, say, Kayam the Reti, Lady Ramayam Sing Habiki, Tanzas the Kanazana with Tanzani, and Nation people guessing the again to the Pabidi say, Architect, General Secretary, SASO, full form the Social Awareness Service Organization Habini, Ihan and Oza, Tiken Butaramoxari, the water to me, oh, the Lincoln People say, Dr. Hemlata, Deputy Director, Max, Manipur S Control Society, Hujiti, Manipur State S Control Society, Amasu, Tapsale, Adugo, Isham Mayam makes the Dr. Hemlata Butaramoxari, Aduga, Dr. Hemtai, Oida, Aduga, Yeta Tanapamini, say, Abhiram Mongjam, Joint Director. Max ni Manipur S Control Society ni ay oza Abhiram Butaramoxari. Yan an base oza Abhiram dal time room di mamang sahi su oza phaminagi bani aduga handaki sahi ki baroina know your status si swai area si cam challenging oi aduga main oina drugs naramba adagi hana HIV infected orba mi maga lawna lena badagi amuk sandorokpa adagi ate couple sing khidi infected orasu at least angang dudi akoi ohin gumsi kaina pregnancy da kai da koi ART ki karigi swai ki lakpa area swai sigi area sinataba karim kanda isada chingna jaba yam phongnai drugs noble letter su na takana ate atopasing to drugasu inno nona aise couple life sanga kadorom ne adordi khangdok mina we sema thok tabra nupa no re kasu nupi ju khangamani nupi do no so ai tangai phadna swai se ai gi hakni khangmam thoi ka haibagi area se kam challenging ore duga as a whole people sing se kam ready ore ge Biri bawa from Sida or certain Maruina, Hosik, Equi Manipur, Equi Narang Mak Pangtok Kriba, Equi World Estate, Horum City. I'm going to focus to give a point. Know your status, have a pochida, Kari salience lady, and I have said, so I don't care, Equi challenge Kayam, Equi show them Horkan and Kali. Hojik Manipur guitaring in a kitang overview on please go ahead. The singer. Prithvi the Yana HIV Sandopa Horokivasi Equi Canada USA the Maruana Equi Matam the gay population in Kanava Adugama Konadi Kamkanda se Pazadabo Hidadi Homo Gana Haibiba Adumba Nupi Manbi Kanglup Natraga Nupa Yumban Mina Bakanglup Sigi Marakta Yana Sandopa Horoki Azaki Mok Matang India Lakanda the among the female sex worker Marakta Lakre. Adubu North East ki India ki Sidais the Lakpakanda di Equated di Yanana HIV positive say among the injecting drug users. Aduna Tongan face Mayam Lorokanda Lak Potam Kakoganina Manipur the Nasi Equina Teneriba issues Itasian Hiragadi Equi Matamamada Yam Kiramba among the injecting drug users Marta HIV sang Sukimatic Wangambado Madu Makti Nasi Handa Kramnina Hojiksi Equina status si khangdok na hona bada karamba kanglup ta ekhoi na changjan badar kar le ge hebe se ekhoi thidokpa aduga ekhoi mi khuding ka khangan bam da kar le hojik world ge ni yang kan da su se charong na 37 million people leiba sigi manung da hojik si panari si 37 million people si HIV ka sagona na hingi na panari ne sigi manung si still sam da kun manga di
masagi status si khangdri na hari si akhoi India gi lerba situation de yengba kan su dum chummi Manipur gi da lakanda yamna ta seng na har ga di hojik se akhoi mayam tabiram ni test and treat ena hek kana gum mam positive ore ne khang baga khudak ta nongan baga dum treatment hoba yare hai bagi adu gum bagi khudong chaba sing asi national AIDS control program si gi makha hapsan gre adu bu hojik phawda Manipur da HIV positive oram ba yai haina estimation da piriba masing se 31500 ne segi manungda ta seng na hojik ART center da la kan da ming chalaro ART chaba hawro na haiba sida ming hojik phawda ever register se milising kun mari tang ori aduna takpati still positive oiba aduga masagi status khangdana lolaga laiba mi ma or khangaga su losalaga stigma kibadagi hariba facilities logda mi am leire aduna dinga sidi akhoi know your status haiba potse various category da se khudamona yum pan gadriba yum ban minner gadriba nupa nupi gi marakta oibetar gasu netraga mirole magi machada akhoi sandoktana bagi damta ngasai osaran swabi le mama dai machada sandok pase Manipur gi oina di am dai thi bai tare Manipur da 2001 adai da Manipur da mama dai machada sandok pi chang che asuk meti wangre 2% gi mathak te uthokre adu luckily prevention of mother to child transmission habama 2003 da pak sana Manipur gi district matam tu da district mapal lering matam da district mapal maksi program se lokhat khibadagi angang da han tapna hojik se handarak pa mami di ure but still miron bi mama khara hairiba facility se masi lowri bra lowdabra se hangba ba question mayam karigino because of distance ki factor adagi economy ki factor no be hospital la kan da angang unawa haraga su traditional gi akhoi maibina chabokpina admaina angang unaba adugum gi system su arapam famda kachin ko da still leiri aduna maram kan da positive oramba ya hena khanba adugum miron bi mama singda status khangdu ona akhona ANC clinic lakpiu hospital la lakpiu angang unadringa da hek miron baga mirole khangbaga lakpiu HIV test tok thoksina haibisa hojisu miron bi mama khara da akhoi yoksalakpa ngamdaba hospital yoksalakpa ngamdaba adugumba kaya ama hospital yawramagasu ngasagi amuk angang unaramdai da ngasagi hidaksi thagadoba potchimak hidak thaba nangdana adumani kana tokiba sugumba mayam singsigi challenge mayam khakti still leiri hosi adugi mathakta akhoi so many stigma gi wafam mo leiba simakna maram ora kanda ai si test tok thoroga kaidogdoino mina khangra kaidogdoino adu tadi ai khangda dai sakpudi test tok dai sakpudi adum ai khangdana dum leijabsen fare gaina khatla kanda laithokpa mi mayam khakki issue mayam le area de thingba challenging se khar dikhane adu thengdab din te habli thengdab din te thengdab lak sake ai Dr. Hemlata lak chaning se hojik se haibiri oja Abhiram sai se haibiri madudi men luri se nare na khangba mi si ai si khangra kan da haibigi post wise stigma discrimination gi achauba influence am lak tru sam sam na kan aduna generally nadi nadaba aduga hoi mayam sadum generally nade sudi khangba aduga nadaba kanglup sigi le hokdorba category sina anaba impact oirba singsi kayam mokoida ke heni masak khangbiba mokoida well treatment gi kari matang lak kan da hangjare ise handaki mamangi sei sing panakanda Dr. Hemlata atop yam advance of country thenga monga koi swaiga mu kitang koi sothariba country ma gi haitare advancing country da aduga advancing countries dei su khara mu akoi se northern most leibina lambi gari gi thongi engan da khara som hoina sothabi film leibina education gi matang apsu yam chawn influence tawdi swai area se atop country singa swai da thengna bagi mong nature haiba tai and at the same time 2000 se mamang kaya da gi dum tawbira lam ni max na world STC Mongjam tharaga maro numise lominara kanda mayam sing se legi the sing su commemorate to se at the same time lady basing su akoi mokoi se phajana khoi phajan loina bi se habigi mong sing se hujik se mamang se sing ga yingba ngarang to kiba inak nak ngarang pang to kiba se ga people participation haiba tai maram di infected or mi sing dungak na observe to buduna di ain thambada yamna effective ore haiba di yado ma de maram di generally infected tawdaba aduga infect oir mi singsi kamai loina bigede ke haibagi potu phasana khangminara kan stigma discrimination mangdori se so far Manipur status ta stigma discrimination people's participation overall kamai legation atopa mamangi sei chinga tangdam da okay akoi gi stigma discrimination gi matang se laksadring ai da ina
stigma discrimination se karigi da makta lai ino haibagi pot sima kitang highlight tawjage kai gino haiba kanda akhoi HIV AIDS ki sandok pagi mode of transmission se yeng ru badane ba amarom da because akoina HIV kano TB kano manare hai natraga hypertension nare diabetes nare haibadadi magi mode of transmission si yengu bada kaisu stigma discrimination leite blood sugar wankalakpani BP wankalakpani adubu hairiba HIV haiba mahik si haitare ko sina sandoraklibagi 4 modes of transmission leye ahan bada kaino har kanda magi through unsafe sex haiba potsima isagi yamna nungna private oiba pot ama yaura I ba seisa unsafe sex ama haiba yaura I adu mathakta injecting sharing of needles injecting drug use a risky behavior ama miduna chatlaba adu natraga aina ngasagi unsafe blood and blood products ka puraba ko aduga natraga from mother to child transmission si mari root mari sineba maru oina si mari sigi marakta koina unsafe sex haibam ga IDU ga yauri ba pot se sina neba ngasagi stigma and discrimination ye la ise maybe aina miron ba natraga yum pan ba mi ma oiragadi ai sina ai gi status ama just e piuraga yengwa matamda atopa test sugar yengu badadi kaishu adumaina leiroiba aina adu do ai se miron ba ne du ai sidi kaiguma positive oire ena khalagadi ai se ma se kano yumban bagi mari atopa adi other extramarital natraga atopa kano behavior ama chatlu badagi ni natraga injecting ma se nisa chara madra haibagi sigumba pot ama leibase sisina mi sina stigma discrimination leine na thamjage aduga ngasagi acceptance ki hayuragadi ngasagi thaina khogi estimated adult prevalence haibase kaino da ngasagi sigi HIV AIDS na yamna kano sanduiba kano high taragadi 15 to 49 years of age sexually active su oire ko mi sigi behavioral change lakba matam si matam se oiba ne ma estimated population India da 0.22% oiba sigi pot se akogi Mizoram na litawe Manipur da 1.43% ne adubu si thaina ga hairuragadi si handhara ineba aduna ngasai stigma discrimination leizarabado hujiti it has come down to 5th position Mizoram is leading aduna si stigma discrimination se handhare haibagi maramdi kaino haiba kanda khujikandi kaino da mi se naruradi narure of course adu ai status se khangdo ogadi aduna karida makha tabada kari lake haiba kanda ai treatment se free of cost phangani phajana layeng thoklagadi it is just like cancer na bane hena thuna si no ina thamjage haibadi kaino da HIV positive se diagnose tawjaraga su aina magi phajana treatment pibradi they can have a productive and happy life ama pibagi akogi adugi way da su akoina khaluragadi si se stigma discrimination se khara makhai di aina dum thaina ga hainoradi handhabrana khalleba kaino da charuragani they might support care treatment everything government na amadi state na yam phajana support to biduna hai tare ko aduduna ngasai gi stigma of course leizaraga su aduna sidaneba akogi adult education na la ise education se awareness education se phasana pibi ragadi ngasagi hairiba mamang dagi handak na handaba pot se future da su hen handara kane na adu maina sha tam na gradually sum handara ganda nongmadi masingam handaba aduga matam khara leradi maswai se kitang safare haibagi film dur lagtoi ni aduna swai gi potani ngasagi anaba tu khakta natabada nadaba kanglupna anaba sing da mai yeng bigatage aduga makoi gi stigma discrimination se kamai lokto bigatage haibase basigi responsible se puminaragadi basigi leina se khare hena control to da laiba aduga yam safar be film ni sam dare kanda aduga Dr. Hemlata marona people participate na hangjabase ngasai function na pangto mi lakpa ngasagi atopa sing de so emasi yam maroi bu numit amni paramdi mase it can happen to me. It can happen to one of my family member da close friend da topuye swai ki participation je ai ne kitang pun thagui ningai oibagi film du da oirak prasini sum torokpada sei sum torokpada hai patai hoi adumaina kana oi ena su longzai ye kai no da handak hoi ngarang di crowd si gadi yamna participation level se adum phajana wangkala prank khali matam amada kitang atatai oina mi khara da group khara da kana toromdo hoji si various sections of the society nurse tamiba satra nurse adi oja sing mam di kana nursing care is amna HIV AIDS ki field am maru be area am khakna aduna satra oriba moi me am adagi moi gi kana sing ki madam sing participate to bi rakna at the same time naha oriba young NCC cadet mayama moi gi full participation la iba adagi youth club tagi kari tagi ton ba community tagi ada even ngarang ki participation sida khone ujau se atopa even atopa district sing tagi yam lam na adamai trokana la kan participate to wi base khoi
masi a kind of hana lerambadagi hojik hena aikogi stigma se handar pam sung participation wang khalakpi kudum se ngarangi stigma handaba duga maroina shon graba mi sing se aikoi na moida chap chaba mioi bagi lichat tu tubam thoi protect tu bum thoi moi pung thau bum thoi hai bagi mami du chauna tai hai bio ne aborum thai ri achuba phaba kudam ne ojatiken laksab se maroina mendi aina hanjini se sai social awareness service organization ama gi area da kan changin birim nina awareness ki kari gi piu matang se manipur da haibatai mioi khara da ekhoina tongan ba magi individual kari sai tai maramdi ai pa agasu masa du pa agasu ai pa e na phung thopung ba aduga brand ambassador go oibasing akhoi dum lejakre brand ambassador gi natabada aski mumang so hane akhoi dum pa e dum phung thabak to swai hi to gum se na yes amane sing masing thiba yawa sizable number khara duna akhoi se pa abani haina phung no chongthokpagi khudam dum di leidi lekhe makoi sing sina phung no chongthokpa makoi sing dugi role model haibatai e masai se kem chingna biruno akhoi pa e se isana ya jarabni akhoi phung thabak to rusina haibase morom dai roja kariya jam pido ni sam dai kanda swai gi mami se paktak na kamai ta hoi atopa singda infecti orba HIV kari sing se pakcharasu maswai se moine thauma phana chongtokhi base akhoi kaisu lope mutong ta de da moi sing gina chatli se akhoi gi lit akhoi gi mang thakramni kaisu kai de aduna men oina hangjini se pakti pa edi khangba ming hai dok pino ART sing du so dum chaba lobo chu ai tongana lona dum chachake haidi hai dok pino haibagi aswai swai khamada mongo so stigma discrimination gi yam chong chenari ne bisam sam nare ka aina swai area se kamai ubige se amnuaje ihan hamboina hapet organization gi chorakpa aiwari utang dijage akoi SASO si 1991 da akoi hautok sakibani formed by the extra users aduga ngasi malem gi oina wireless se sei kuntha phajal adu SASO na hamba haidi sig aids control gumba leitingai gi naku gi su leitingai wide national control leitingai gi koi 94 da ihan han ba wireless se lanes ground akoi pangthue adu kanda adu da su akoi gi phiba mamni haidi world aids day da akoina isai nung to awareness ki isai duna ma to jabo ni message to mayam de piba WSO gi na sam yawarga yam ngalingai matam da akoina hautok matam su adu da akoida aphaba akiba haidi society gi mi lak pa yada ba haidi awareness to mak to da ba participants yam wa le matam du di aduga waro bibiya de hujima hairi ba terminology se akoi media gi role lagi pakpa haibe si de hore ba akoi stigma se na ba haibi kera adegi plus amana aina media gumba adi all different section of stakeholders in the different department da so akoi na request to jani na drug chabana HIV sandu e haibe se si totally wrong ne drug chabana sandu ko na te mai equipment tuna sedin su baina ru duna sandok pane ba si simaga kitang akhoi si semdok pi ba wahai se aduga akhoi society sida ngasi laiba akoina kuida ba tangkak sidi sida akoina matam si am sangman re manipur se akhoi 3 million su yodri ana masida akoina political commitment am su yam phajan leimina bam sangi aduga stakeholder adi lekai gi leiriba mayam sing sina su akhoi ngalingai matam gi 90s da drug saba phanamne na drug saba papu de phuba adigi hujimak su ne dum sarkar su mob justice yaro hai huji BOC da drug saba nupi ma samka mayam sanga khongoi na to bu da karam ti justice leite sina karam mob justice nu gyan ta de khoi example ne na hajari se ana sumba sing ji phajana khoi na define to biragadi high risk group mayam se akhoi na moi sing sina akhoi na mu torture do tawraga phanabane na tawraga wireless de ngarang tawre AIDS kanabane na AIDS sandu isi hoi transgender da hierarchy sex worker da hierarchy drug sabada risk ne na akhoi na mu tati da woi no tawhari moi se mu lot khargadi adugi meaningful si akhoi leite ana akhoi na request to all media khangde any different part section mayam dagi akhoi directive amda akhoi submit bam
दरकार ले मल्टी पर्पस अमा हाइगद्रा अखोई सी HIV याम लेरे मणिपुर दा ड्रग चाबन HIV संतु इन ड्रग चाब दे टेक हेड तौबा अन होरेन युंगावना मु HIV संतु हेगरी युंगाव सु फुदोरिब्रा हाइबा मा अखोई सी अखोई दा ngасai ning पतौबा हाइदी अदुगा मुन मु येंगुरगदी HIV लाइना नाबा और ड्रग यूजर सिंसे तसेना कनिब्रा हाइबदी आइना सोफा आइंग असि सही कुन हेना आइना वर्क तौरपसिदा यामदी यामे ऑर्गेनाइजेशन अफबा सोशल ऑर्गेनाइजेशन मयाम सुलै अदुगा खरा अमसु अदुम हाइदी विक्टिम ओइना मोइ ऑर्गेनाइजेशन फाउना अदुम यूज तौबसु बियाउरी ऑर्गेनाइजेशन अमा फाउगे हाइगदी हुदिति अब लाइरेबा रक्षा बखर फारगा मेडिया खर पुथोगा ऑर्गेनाइजेशन ने त ममिंग सेट या बोल लेपम दाई ओइगेरा म ओइगेरा सोशल इशू द खर टच तौइगे हाइगे दोइरा करी दुखंगदे अना सुमा मयाम जे खोइ लोइ तुओगा अना अखोइना रिक्वेस्ट तौजनिंगिना whatever any drug issue द ओइरो HIV issue द फनिंग ब तारगदी सिटीज द वर्क तो दिबे एजो मयाम लेडी दि डिपार्टमेंट हेल्थ की विंग लेजरी दि मैक्स लेजरी अना सुमा मयाम से कंसर्न डिपार्टमेंट सिंगसिदा और कंसर्न वर्क तो दिबे एजो सिंगसिदा करी कमाई तौरगा फदगे कमाई तौरगा सिटी लालोंग से संगदगे हाबितु कितंग रिक्वेस्ट तौबिरगा हंगनरगा तानरगा डिस्कस तौरगा थबक तो पाइखलदि फबा अन इमीडिएटली कुइद्री थामनि वांगसु खेरगावदा अमुक थोई अखोइसु याम वायेबा हाइदि सिदा थोकदबदु मोइना तौनिंदु फनम ओइरमसु यायेबा फनम तौबदुदा हाइदि 90s दा तौकिबा अखोइना ngalingay matebda late 80s दा तौकिबा दुमाइना फनबनेन तौबदैनेबा इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स इक्विपमेंट वाइने खिबदगी लोने पाथकना संदोखरिदि अदुबु वायरस अखोइना हुजि अमु येंगसेबा एपिडेमिक अखोइगी हुजि पर्सेंटेज येंगसे आईडीयू दा संदोइबा इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स दा संदोइसे 60% हेन डाउन चटखरेबा 20 years 2 decades दी यामदि हंदखरेबा अदु अगदि अखोइना सोसाइटी ना ड्रग चाबना HIV संदोएन अखोइना तमथीना तौरमिदो ngasi di handa haleba ड्रग चाबना दियामना ड्रग चाबसिंगसे अमु अवार्ड पीदोरिब्रा ड्रग चाबना दि HIV हंदा हलेबा मोइना कल्ले मोजिति करामदनि रिकॉग्नाइज तौबिदे करामते एक्नॉलेज पीबिदे अना अखोइना पामजरिना अखोइदि बैकग्राउंड ऑफ ड्रग यूजर्स की ओरबुदिना करिनो सिगे रिलेटेड ओरिबा मयामसे अखोइ कुमाइना फदगे हाइबा से अखोइ तानमिनरगा सासो ngakna yaroi हाइदि अखोइ सिंगदा हनकसे अखोइ चांदेल पॉपर लेजरमनी अखोइ ब्रांच अमा अदो मयाम कछु यानिंगबा जगह नते अखोइ संगिसी अखोइगी मैक्स के आयाब योरगा अखोइ रिमोट एरिया द संगे अखोइ सपिकारोंदा ऑफिस हांगा कोबा सजि तपाक योइना अदा अदुदा लेरि फिल्म दुगा ngasi इम्फाल द लेरि सिगदि वैली द लेरि सिगदि यामथिना मुख्यनरे अना HIV कंट्रोल सी अखोइ इम्फाल द ngakta तोबुद वैली द ngakta तोबु याब नते अना अनडिसेबल एरिया द remote area da ada khoi hilly state oibanina uncover area singsida akhoi cover komai tokdage na akhoi hujikse hanak sahi dage akhoi si yam kanna khongthang ama war su wana si cover ji tawraktragadi akhoi si amu halakani generation je na jaga se paktak na maruina legrabnina hoi atopa any specific obe area am khakta da adum concentrate toroga leiba si yaroi hoi from whole direction masigi chap chaba ifat na changani swagi ifat se la kan da ne morom da di NGO khakta su yade khunja gi su aduga sarkar gi oroina mexico kari gi so rom leini haibagi wafam ni aduga ngasai oda tiken thambi bata yam chumba wadi wafam ni madudi wahi ese sinabai su dum masigi खरे हेना सिनर कांदा खरे हेना सोकपा अदुगा करिम कांदा सोकपस नंबर मोर कांदा मिंगोन दु नुंगाइ खितबा सम समना HIV करी गा सागोनरगा लाकपा मिसिंग करिम कांदा गाक फंक्शन नंबर तौबा याम फजदि गांगमबा होरेन थोखर कांदा दि आइगी बिहेवियर दु अचोबो रोलम लैदोनि हाइजेबा सोबदि चिंददि फजना गांगबा अदुगा तौथोरपा बिहेवियर दु दगा साइगी पंगु द फुबा अदुगा पंगु द नुंसिदबि फिल्म दु लागांदा दि एमो अदाइसु फरक ताने यस ngasai pakpa haiba nungai ta wafam do yes manung ngasi ge agenda manipur su loidingai da oja tiken nungai ki ta ward wai jor tawjari isana yani isana khangna aduga yaningai mathang tarap kanda pakpa haiba language se mayam su sinabino adu even sagona na hingliba karim kanda ngasai gi physically handicap oba kai bokda semdo ga terminal do se example jail si correctional home gaina semdorokpa matam dugi simplify to korokputuni yes I agree with you and I would use my word
pakpa hido e lokthuk chare aduga taba nungai gi debu not only tiken kakta natna ayeng basing taba nungai bi debu yorsu madu gi demok tai bungak pi haijari oja Abhiram dai lakse base maroina sai moto sai gi transmission hai batai matam de khoi di injected sai gi drug user gi kari matang dum le aduga men akoi gi maroina couple life marriage gi kari gi jangkhalak pa angang da sandok khiba mathang lakpa gi area se hujik se maroina drug user sai gi injecting drug users ki transmit to bui sang se 100 di hai 100 sima chumane khan ba but still hujik akoi na khangjaning ba mayam na khangjaning se still hujik su sin sharing to roga sin na bagi drug se manipur da karam ba phim da leire aduga khwai de challenging task ngasai gi tackle to bu hai batai mama de ngang sandokhiba nupa de nupi de sandokhiba drug user de sandorokpa swai se hujik manipur da le hu se khwai chathi di ba khwai masing yami ba area se kara wai tasengna manipur gi leiriba situation sida maigi khuding maktagi changchalai ba ekoi gi awareness education and many support mayam singchina maram morakanda manipur da hujik se ekoi drug user da su tare aduga kaino da su ekoi gi female sex worker da su tare mama da gi macha da sandok su tare loina makti tare adu still hujik amakhak le hori se kana no society na di accept tauba ngamdaba aduga karigumba ekoi gi culture gi ba thodok ta di adum nupi sabine na hai nupa mai bine na hai haidra adugi culturally adum yorok popot am dileraga society sina di adum yagum suman ba yadagum suman ba group am leri se nupi man bi have a group se transgender or manipur MSM hagadra transgender sigi marak sidista still akoi 2003 da yana test tau giba kanda moi da 29% ler hojik si handare yam handare tawdabu hojik su still 9.2% da leri masina manipur gi na the highest ne among the typology don ba sections of people marks this other high is unluckily have tare manipur se it is the highest in this particular group highest oile hore atai india gi atai state ta loina maksi down chakra kana sigi group se khoi da still haidi imung manung dagi laikai dagi karo laikai dagi sum stigma sum attest to biba dagi nokna biba kai do mayam singsin moi singse hospital la langning da ba test to thok ya da ba ART chaw ha ya da ba adugum bagi mayam singsin number kan sigi group sim le hore adu at the same time ngasi di tapna tro kan nupa dagi nupi da lanchen ki bagi pochina overall scenario do yang kan 1998 da ngasi dagi sai kun gi mamang da leramba nupa dagi nupi da sandok bagi chang nupi gi masing proportionally nupa na chamo kan da nupi da trauma kun orambado ngasi di nupa da hompu oraga nupi da nipu orapagi sigi stage am khaglai nupi da tapna sandorakpagi sigi pochima kari gino nupi da sumaina sandorakpa se khona thingam dawi maram si karino masi society da nupa nupi gi khal khena bagi pochina oigadra natraga nupi singsina nakala da sugum bagi e pau aduga masanga khok janabagi kamaina HIV da ngak thok da ge haibagi e pau mayam singsi taba phangdabagi oigadoribra high groups of people sing marakta sum yang kanda masidi manipur da su masi adum haipedadum chang manana haitare ART chari ba nupa nupi masing sing na kanda almost hojik manarakpagi film laksale aduna takpadi still ekoi nupi da sandokpagi chang se lephan nabagi masida still ekoi struggle to khonabam dakar yam chawna dum lei extra mile mathok tari en khale aduga tasengna ekoi MSM transgender group sigi damakta di Supreme Court na koi hojik anoba ek ama adamai trokan chalai dan 377 na ek ama chalai biraktan tawdagi moi gi right election commission na oitar so ma tawtar so right ki moi gi right ki area se madi lokhalapagi kaino madi ure but still ai khoi gi da hai tar gadi yum gi nupi na trak spouses isam chamna yum da housewife oina leiriba nupi singi marakta kamaina masigi pau mayam singchi yon gadagi haiba sigi yam maroba challenging oiba area am di still laibra mai unari na no modi sai area se su khara di farakani but still mai unadam na te phana chawkhatpa phibam da la su still sai area se dum khara adum hona da mayam wali haibi wafam duni sam da kan Dr. Hemlata da laksap sai break ki matung da laksap tai break ki matung da impact news je da manipur yeng bi phuna ki hum da thuna phutun laksap impact news ming ta dun lebi
ब्रेक की मतलब यंग बिरे पुन मकपो अमुक तारा नोक्सरी तक हेम ता सदोप मोड ऑफ ट्रांसमिशन की मतंग आईडीयू अदुगा मेल टू फीमेल करुम कांद मेल टू मेल लाकपा अदगी प्रेगनेंसी वुमेन सिंग दगी उमाई अंगांग सुसम संदोखिबा अदगी ngasai ट्रांसजेंडर की करी एमएसएम की करी मरोय हजि ओजा अभिराम तंबीबदा खितंग अलार्मिंग ओइबा आइंगोंदा सुम अलार्मिंग ओइना फौजबा हाइताय मरोयना नुपा का नुपी का चांगिना कांदा मतम अमददी नुपी की फीमेल की केनो सिंग से अदुम हंदन लेरमबने हजि सराउंड कराय देनो चांग मानरब तोबगी एरिया में लाइसे स्वाई एरिया से डॉक्टर हेमलता थेंगनबीरक एक्सपीरियंस तुदा कईना माले सम हाइरकांदा अदुगो मरुइना अखोइदा जेंडर फैक्टर हाइबते सुकंग खंगदबा नुपी दुदी मादी हानदगी सागोनरबदि नतबा मान हंगबगी केनो सु पांगनसु लेजदबा नत्रगना खंगदोक्सिने हाइबगी फिल्मसु लेतदुना मरम ओरकांदा चांग खलपै चांगसि ओइब्रा अदुगा मरुइना नुपी की फीमेल की केनो होजी को जानता कोई परसेंटेज खर वांखलपसे वी नीड टू गो फॉर एक्स्ट्रा माइल वी नीड टू पुट फॉर्थ हाइबगी मैक्सिमम फॉर्थ थादा ओइ मथौ तारकपदुने स्वाई एरिया दा मरोइना मदर टू चाइल्ड की ट्रांसमिशन आदि संदोपoi चांग सो अदो खितंग रिस्की ओरकपगी अलार्मिंग ओइ फिल्म द लाकद्रा से माने आई हाइजगे मसागी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से अखोइना अहानबदा मणिपुर दा ओइना नत्रगा इंडिया की ओइना येंगबा मतमदने इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स इन क्वाइदे मकुक्ता लेरमे हौजे माइ टाइपोलॉजी से येंगकपा मतमसिदा इट हैज चेंज फ्रॉम आईडीयू टू हेटेरोसेक्सुअल रूट हाई तारेको सेक्सुअल रूट से जनरल क्लाइंट ओइरो हाई रिस्क ग्रुप कैटेगरी सिंगी मरक्ता ओइरो टेस्ट तौरबा मतमदा अखोइना रूट ऑफ ट्रांसमिशन से अखोइना स्टडी नत्र फोकस येंगकपा मतमदा कंपेयर तौरपा मतमदा हेटेरोसेक्सुअल रूट से सिना याम थीनासु हे मसिंग से यामना चटलकपा हाइतारे आई वखंददी अदुना मरम ओइदुना मोस्ट प्रोबेबली नुपीदुना इंजेक्टिंग ड्रग यूज तौजदबा तारगसु मे बी नुपादुना इंजेक्टिंग ड्रग यूज तौबा नुपा अमदगी संदोरकपा नत्रगा फीमेल सेक्स वर्कर अमना नुपादुदगी लहोबा नत्र माइ नुपीदुना माइ नुपासना एक्स्ट्रा मैरिटल लेबदगी लहोबा नत्र मिरोन बि ममा मदु खंगौदना स्माइना माइ नुपासे पॉजिटिव रिस्की बिहेवियर चलुबदगी ओइरकपा अदुना चिंगबा लाकपसे कइनोदा हेटेरोसेक्सुअल रूट से चेंज तौरपदैने थमजगे समलपना अदुगा मथंगदना ngasai मिरोन बि ममा नुपीद ओइरा अगदी हेन सेक्शन थौरांग लोभम थोए कइगिनो हाइबदा महाकदी नोम नत्र नोमदी ममा हाइबसे ओइरकदोरिबनिनको अदुना ममा ओइरकपा मतमदा अखोइना ममा दो पॉजिटिव ओइ बतारगदी अखोइना मासे अदुना अखोइगी नाकोनको अखोइगी नोवा प्रोग्राम लौखलकपा मतमसिदा अखोइगी EMTCT ने एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस बाय 2020 न लाखरेबको सिगी लापसिगी मका कोइना PPTCT प्रोग्राम समना हाइरबदा प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ना हाइएको सिगी पोचे कोइ 2002 दा हौदोखि बने सी हौदोखि बगी मखा ताना सिगी मेन मोटिव ति कइनो हाइबा कांदा मिरोन बि ममा मना मचा पोक मतमदा अंगांग से नेगेटिव ओइना पॉजिटिव ओइदना पोहन्ना बगी पांदमदा हौदोखि बने हाइजबा तारेको अदु मतमजिदा हुजिक से नाकोना सेट तौबा गाइडलाइन EMTCT by 2020 लाकपा मतमसिदा अखोइना नो चाइल्ड शुड बी बोर्न विथ HIV अंगांग अमता HIV पॉजिटिव ओइना पोक्तनबा को अदुगा नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ HIV अंगांग अमता ngasai HIV na maram oiduna sidaba amadi angang amata orphan se HIV na maram oiduna oiroidabani and haibagi 3 goals se thame HIV free child haise adumaina lakpasigi matung inna koina mama mana every facility da koi huzi nako na hairapagi matung in EMTCT sigi makhada akoigi testing se koi no yo status hairaga sumina no yo status hairaga kadai da test tawduino khangdaba yai ado akoigi center se mayam budi khangnaramani adubu akoigi HIV counseling and testing center ICTS na haiba short form de lay adu ICTC na sumina hai adu ICTC haiba pot se koina facility hospital district hospital natraga institute lay rims jenims adu khatang da miron bi mama gaina adu khatang da di sate da na center se ko aduna makhoi sidi even asama na su yum da su nurse da na su cham chamba PHC sub center da su loina la idana aduna si pot se cover tong no bai da makta koina PHC center map saturate ta wona hai FICTC hangdokpa facility integrated hai bane mana ani thokna lay ICTC da stand alone haiba ma aduga facility integrated aduna ko hujik se 85 PHC lay base Manipur se da out of 85 45 saturate tawre saturate haiba di ngasai gi HIV plus syphilis haina ne syphilis ne STI ki part sexually transmitted infection ki part ani se punna chatle hai tare testing se da
सिगी हाइरिबा सेंटर सिदा अखोइना ICT से हांगदोकपसी स्टडी मोय कनो लेरोय लैब टेक्नीशियन गुम लेरोय ANM गुम नर्स लेबसे ट्रेन तौग्रे सिगी EMTCT सी मखोगी मखादा पार्टनर लेबा प्लान इंटरनेशनल नमले ग्लोबल फंड तौरगा अदुना मोइनसु मतेंग पांगागा हाइबा तारे खोगी ANM सिंग से ट्रेन तौग्रे अदुमाइना टेस्टिंग से वन शॉट प्रिक अमदा POC है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग किट से सिनाकोना सप्लाई तौरगा लानी प्लस इन कोलैबोरेशन विद NHM गा तौरगा को अदु सी पोसिना लाबा मतमदे एनी मिरोन बी मामा मना चलुबा मतमदा मासे फर्स्ट विजिट एंटीनेटल चेकअप की फर्स्ट विजिट मासे HIV स्टेटस प्लस सिफिलिस टेस्टिंग की स्टेटस से खंगहौरनेबा अदुना अनी थोकना लाए ममा सिदा HIV ना हंदबा मा अदुगा अनी सुबदना सिफिलिस ना हंदबा कईगिनोदा सिफिलिस की मरुसिना कईगिनो माना पॉजिटिव ओइगी तारगदी ममा सिना हयें अंगांग उनबा मतमदा अंगांग दो कॉन्जेनाइटल सिफिलिस ना हंदनबगी पांदमदने सिना अदुना ट्रीटमेंट मागी टेस्टिंग RPR टेस्ट तवे रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट हाइबसिना अखोगी डिस्ट्रिक्ट तवे अदु हुजिक POC तदी डायरेक्ट कनो सिंगल प्रिक तौरनी कईगुम पॉजिटिव ओरगदी मासे ट्रीटमेंट पीबी दोइनेबा ट्रीटमेंट पीरगदी अंगांग से टोटली कनो हाइदी नेगेटिव कॉन्जेनाइटल सिफिलिस ना सु ममा से फगनी हाइ तारे को क्योर ओइगनेबा सिफिलिस पॉइंट ऑफ व्यू दा अदुगा HIV करीगुम पॉजिटिव ओरगदी महक से अखोइना स्क्रीनिंग नि को हुजिकिसिना स्क्रीनिंग तौरगा मासे पॉजिटिव ओरदी अखोइना मासे स्टैंड अलोन ICT नियर बाय सेंटर द रेफर तौबिरनी रेफर तौरबा मतुंगदा मासे कन्फर्मेटरी टेस्ट तौने HIV गिदी कन्फर्मेटरी टेस्ट याम मरु ओय टेस्ट स्क्रीनिंग दना टेस्ट अमखक तौनेबा कन्फर्मेटरी टेस्ट ना अखोइना टेस्ट अहुम तौनेबा using different antigens hai tare method technologies in serological methods sizina base khoi ahum sizina raga diagnose tawe ahum sida confirmation hack tawraga di mahak se ART center refer tawbiran antiretroviral therapy na mama sin positive step by step amurum da haradi step by step max hoi adumai nako ada even NGO sing yakwana hotnabagi fold dunani matama yam wang le badagi usik hantara khiba aduga maruina usiki goal se खंगौदना ड्रग पुसिनखिबा खंगौदना अतोप तोप लंबी ग्यादगी ओरकपसे सै ओजा तिकेन हाइबिउदुनी संदोन बदिनते आइदि लाइना से आई लौजरगे अदुगा मसे आई अतोपम द संदोके हाइबगी कनोदरी कनाम यावखिबते खंगदबदगी लाइबक थि गांगत्रे मोम दारदि अदुगो याम फजबददि younger generation young generation hai batai new generation baro angang sing tadi samau mama du su mapa du su kai gumba sagon najar su angang sidar tadi sagon alugum se habi achauba aduga tangai badabagi changal gum se habi achauba area du ne ai no jati ken laksap so jati ken baro ina ai tham janingi se sai gi SASO NGO moina akoi na su mamang sahi sing ta gi ba hai batai marom da di maro ina ART gi wafam lakpa kanda ARTC phangi phangde matam chana phangi phangde maman sisu maman gi matang ki so inkhamada oja Abhiram achouba ki role ama adum play to male maram di tang bugi yam tang phangadi khara hongaladi effort to bugi film su lakpa aduga sa ba hogragadi akoi sum taja khipta kam chumba lanba technically first line charaga second line do available whether the social lakpai kari film lakki basingi swai area se inkhalina sagon na biba mayam sing khoi lai bakthi badagi haibtai moi sing khina di khangdoi aduga maroina role of स्वाइदा अचौबा गवर्नमेंट से रोल अमदे लेदोइनी इवन मेक से रोल लेदोइनी स्वाइ एरिया से हान लेदम फिल्म सिंह दो हुजिक पुमंग मंगी हाइबे यारबरा अदुगा कनागुंबा आई स्वाइ से सागो नजरे खंगगति आई ART सिंह जे मतम चाना स्वाइदरी साबा होजरगे काइन खनपसे कैम लाइन थोली कैम लुहल्ली हुजिक फोगदा स्वाइ की एरिया ददी चटप कांद हॉस्पिटल नत्रगा माय मनानक सेंटर दु चट कांदा इराइ लाइ लबजाला इकोनॉमी लाथोक लाक्सन की खलाम लागदी वादोइनी भरा लेते ना फरक तारे ना तो याव तो ने स्वाई एरिया से कमाई थबिदिंग के याना मदा जिम बतांग दुलाई खितंग ममंग की आइदि ARV की अखोई लाकपगी मतांग से ARV चाबगी मणिपुरदा आइदि मयामनदी ऑफिशियली डाटा दि लेरोय अदु इसिंग सिंगना चाबा होबसी एज पर SASO की नॉलेज दा 96 तुपा मा होय अदो हौरिबा नुपासी इंडिया दे हिदाक फंगद्री अदो US तेगी कलकत्ता दा चेलगा अदे कलकत्ता देगी मु हिदाक सि लौरगा अदमाय तोरगा थानिउम की चारमे अदो हाइरिबा नुपासी हिंगी अदेगी अमना सेकेंड 97 दा अमगा चाय खोने थेंगनबदा अदो हाइरिबसिना बॉम्बे देगी मतमदु इंडिया दा JJ हॉस्पिटल बॉम्बे हेतने लेरिसे अदमाना CD4 माई इम्यून सिस्टम जी टेस्ट होबगी
ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯟꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯐꯤꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯕꯔꯥꯒ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏ 75,000 to 80,000 ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯥꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯕꯤꯂꯣ ꯄꯣꯄꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯁꯥꯔꯦ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯄꯁ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯦ 2,000 ꯈꯛꯇ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯂꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2004 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ARVꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯦꯕꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ARV ꯆꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯄꯤꯌꯣꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯣꯏ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯈꯪꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯇꯥ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯀꯣꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ART ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯔꯤꯝꯁꯒ ꯖꯦꯅꯤꯝꯒꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯖꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯩꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ARV ꯄꯤꯕꯒꯤ ART ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯥꯔꯛꯑꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯁꯉꯥꯡ ꯊꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯨꯝꯕꯁꯤ ꯐꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ OSD ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ ART ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯔꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ OSDꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅꯕꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯁꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ YRG ꯀꯦꯌꯔ HIV ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯣꯂꯣꯃꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ YRG ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯗꯝꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯁꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠ NGO 3 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯩ MNPꯅꯦ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ OSD ꯆꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯔ ꯁꯦꯔꯤꯟꯁ ꯂꯧ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯍꯟꯕ ARVꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ COACꯅ ꯑꯁꯤꯁꯨ USꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯂꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯌꯥꯔꯤꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯗꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯦ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯅꯤꯌꯣꯝ ARVꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯗꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯨ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯂꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯋꯥꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯇꯅ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯆꯥꯗꯅ ꯊꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅꯁꯨ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯇꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ARVꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ एयरलिफ्ट खर लाई अयाबद मखाद लाप ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
overall some area kare dum pick up tawdaba duga even develop tawdaba jagadi le tabdin te adu mamang sei singa yeng ru budati hujikti yam phare haibagi ofam dri please therapy first line se CGC alive and on ART se 12,660 le huzik se ko syllabus the first line chaba sida resistant la agadi second line chaba se 470 aduga third line dana mi taret khak lei bane ba ngasai issue se second line sida ne banamna kaino nako dei supply torpa matamda ngasai gi khogi agency adu adagi transportation gi problem ada hazik se si leitre haibagi clarify ama tawjabaga loina na sigi pot si ju thoktana bagi damakta nako anoba masagi kanoma MMD na multi-month dispensation na malakre haibadi mi sina antiretroviral therapy se chang nai na chara agadi masagi mi se nu ART cha ba haisabu center da nukti gi la aga cha duine ba lo duine ba aduna aduna nukti gi la lo duine ba adubu hairiba multi-month dispensation da mi du gi adherence haidi ma se chang nai na chara 95% gi mathakta adherence le re haiba client sing se hai tare ko se study akoina ma se thagi oina pithokhrane ba so that magi nuti gi lakpa inconvenience kadi athapata gi oiro adu only thing is ma se chang nai na di chaba tare akoina adu gi matung ina kaino mana chang nai ra agadi hujik se anobo oina tek paikhalak pada na ko na viral load testing se mulai ngasai 90 na uhum malai di akoi gi first 90s sana ngasai gi HIV myam sina 90% of their status se koina khanga doriba second 90s dana mo aina khangaba status PLHI myam se 90% treatment phangba treatment phangaba 90% sigi marak sida amuk 90% virally suppressed oil hamne ba aigi e sida virus tuna yamna leitragadi khoina copies per ml na count away da hajik si se mafam khuding makta district khuding makta akoina paikhala iba pot ama oi anobo oina aduga ma si virus ki level se aduki matik name gragadi even undetectable level da lei gragadi untransmissible haidi amana amadagi sandopagi risky behavior chatpa matam dasu sandopagi chance aduki matik nemak kani haitar aduna si treatment gi matang dadi aduki matik thaina ga hainoradi yam thin improvement lei re haina thamjage aiwa ya pu le thaina thin na bawa ba sing do matam du gi awa ba sing aurakpa adagi gano torok se thengnarak pa se loin khangdrimina aduga hujikti amorom da hari solaba sing sigi khudong chanaba yenga kanda nungtigi laktok do e wani thagi wari ni swai se pidokhiba ayamba area dadi somehow improve tonaba kanna honabai mathau dum tagi ni habni oja kari supplement to winning bol to biro ai oja lo senja do ni oja ina thamjani ba I wahang se maroina in case hujeng sai gi keno sai oja te keno su am phajaba ma maramdi dai kai se ai na banata na da khang ba isana khangjaba du mani kana da disclose to ko hai wafam la ga di oja area su leibini na sai oja su takpi gi area hujikti ANM ki kari sing su sigi treatment kamai piba moi handle to do ni moi directly ngasai gi moi handle to ro ko ni khangum jo thuk tari manipur lai hostal sing thigi swai area da nursery kari gi matang sing se loina ba swai khangmin na ba gi area ma leiba jala natragana narak pa sing se matamam da di adu nai khang ga di bhajan to biba to wi da ba gi area khar di legi adu area do pung ko ba jala adu ko hujik ngasai gi kaya am acceptance hai even doctor hospital sum theng theng da ni hai jari ba so area se kamai na handle to education taseng na haraga di huji ekhoi ART center sidista so many yam crowded oi kaino bu ekhoi gi leiba facility space mayam si ga laiba mi gi population siga se nga sai mata ha gi ba mi lising try pani ART huji ART initiate to kanda leise haiba mi lising try pan si gi marakta kharama loss to follow ta gi ba si gi ba khot khot to kanda loinok se khaido khar kanda alive hana hinga huji hinga chari me man cha adana hospital sing si am crowded or kholok mem sing sina kaim kanda moi de nungai ta ba feel to bo khot pa adagi staff sing gi marakta karida adugum ka adi thok ta badina te huji si ekhoina ujaba kanda huji mak manipur da ART loba la iba mi sing gi marakta ara pa far flung area dagi matam da ban number mo kanda matam chana loba ngam da kholum da mayam khaki problem le rami madugum basing se khoi handare aduga ngasai ama hangbi gi ba hauji hidak phangi hai bi question se hauji makti ta sengna ART hidak phangda gi question si madi ai almost first line gi si madi khoi leitre na lore only thing ai second line da chaba horei ba adugum basing si gi marakta ai kayam kanda ai single molecule oibanina madugum si phangta ba aduga somda na ko na su hairisi noi locally layo na hairga su laina bagi paisa hapa ga su ai local gi market sida phangdaba aduna maram kana kayam kanda madugum bagi yamna shortage orpa adubu lephan badi yadamnina ai tham gi pulap pi ga du natada
natadna se week amagi piba admai tro kanda pibagi adugum bagi kaya ama akhoi thokpasina maramar kanda kem kanda madugi nungai taba inconvenient khadi adum laire adubu hojik overall na sum yeng jaba kanda program sigi akhoi kaino singsida adherence ki changwang khal e haiba sidi hojik akhoi multi-month dispensation and MMD na tawrise akhoi Manipur gi district hospital manga da hojik se akhoi chathadna laire even lab kraba akhoi Chandel district hospital sida akhoi multi-month dispensation chi hore Imphal East West khaki wanatan aduna sidagi akhoi uba phangai si karino bu o mi singsida at least masa yaudra de adherence se keep to we are doing akhoi na phana yamna nurse na natraga doctor na natraga akhoi gi kaino singsina phana yamna counselor na phana yam ta agasu masagi involvement ama masagi participation ma yaudra di yaroi dabdina ngasi di akhoi na multi-month dispensation se de khangba mai si karino bu masana adherence keep to gi hainabi thambangamba adugumba patient mayam ngasi ART char kanda bel HIV ona sagona na hingi mi singsi marakta madum uphange aduna ni ngasai mogi marakta khona viral load ana ngasai gi viral suppress tawrabra tawdribra mai virus se kyam wang ledige madu all over kanda khona hujik manipur gi ona phangisi almost 82% 83% adugi mathakta 80 gi mathakta overall ona adumani uphange adu some area khara khona kari hake key population an hai key population ID gumba akakna ba mafam khara da khona Imphal East West ne Sharatchandra ni masigi marakta yeng kan sida hojik se khona ufang se more than 90% mogi marakta virally suppressed obugi khudam se khoi ufang e aduna takpadi ngasi khona matamamada khoi yam kanna ART chab mi singsi moida yam kanna adherence keep to kholo na counseling pi dan khotna tawrakhibagi madugi fall ma de hojik ufang e but still akhoi mangda tadan lari bo pham ma haija targadi hojik se akhoi ahan ba first 90 ngasai Dr. Hemlata haiba 90 hana haibadugi 90 ahum haibadugi ahan bagi first 90 se masima di still akhoi achieve to bangamdri aduna 75% lari se akhoi 90% yo honjai tari handaki akhoi gi know your status ki campaign se hen paksan pangthok pa darkar lai masidi stai na haijening badi media ga job role lai kanjai mi khuding makse akhoi haiba test over se kanagumam ta haidoi khangaloi confidential loini akhoi si manga na akhoi tamu khaksine akhoi maunda confidential keep togani then correct information pigani correct result pigani aduga akhoi maruena positive oren khangkana mabu akhoi link to connect to biba sumba si manga se akhoi yam kanna observe to jarakanda akhoi pamiba akhoi know your status se masi campaign se akhoi mapung pha na ba akhoi yam kanna madagi dongta sem sa jare lonana anoba method ta ngasai pangiba ICTC hebduna ta hojik se community based screening ana CBS ana madugi technique se hapsan jare aduga akhoi TI akhoi NGO le myam sing sigi khutang da se SASO gumba adagi atai te kripa society adagi IAG gain le NGO myam sing sigi khutang da khona community based screening ana hard to reach and unreached population NGO de su la uya na tumina lo laga le ba chari badrak kapi ba or adugumba masada risk le re na singna jabti le ba mi myam sing se khona test thokna ru gi dang ta sumba technique adugumba community based screening se masi sinner kan madugi technique se haure aduna akhoi soidna maki ahan ba first 90 se achieve to bangamagadi soidna lakadre sei kharsida HIV thingba khoi yamena mai pangna thingbangam ni hebasima ai sir ding sai thambiro ofun dai haijening thank you chokot pa se morom da herdi ai khaktang chokot pa ai khaktang yai khabaduna te sam nare kana society se punamak sing se loina mari lene ba ngak tani aduna kanagum khara kitang kudong chada ba mayok dane kanagum khara swai HIV sagon nagre ne khona inthok mathok ta de ekhoi ne hek luna tobiba atuga basak khang ne hek loine biragadi moi sing suna tu society ta tu ekhoi responsible leirina ekhoi su contribution mathok ta na khang kanda phana sathi na so la su khara makai di pangam ge ko haibo khalo do polak kadoi ni aduna area se punna khangmina ba aduga know your state se morom da herdi aina su khangsi mabu su khang mai ta japi si haibni sam dare khangmini se punna khangma se matam de loidi lo ni mo ke ta haibiro masagi second line gi stock ki matang se masi amumu ge he lei masi kanu akhoi nu suyam kana ID authority mak ID akhoi di laujaba khatani ID government gi staff sunate ID luri di hira ku mase he wala ko matam da ngasai gi akhoi beneficiary or victim sing sina complaint to du se akhoi ta ne service provider akhoi ta ne ana second line gi stock se hira se state ki budget na khara de na ko na khara ana state ki budget sina krai bong hira se mi sab ni sum he galak to ni
state na krai bo putokani habagi budget se sima commitment political commitment lei bi bam sange haidi akhona lawbo khangna de yaro aduga plus suraktra bane haidi mi di sum hingala in second line jam pandi pandi mi hingalakpa sagi mathang chum charak pagi pot aduga maru na sagi kai tare nawai ban blockade leba khopagi do phana wan amu honor su karim kanda paisa di leba market tati amu local market to hidang leba su thenga da nate aduna area khar se sagi oda tiken happy do chum di chume ain khambada ma se state asu khangbi boisno budget ki paisa gi ofam lakho se paisa sim de khoi wathra ba silase adu karim kanda hidak phang phang da ba su swai da thara puthok pudina tamina lak bai bam di changdori awaba aduga khudong cha da ba sing se loina ba pau phong na kanda khangmin na kanda phukati hai be area duni sam sam na kanda ID my MLA ki fund my area sing sida PLSI ki thadaram by MLFA ki fund je sisu lep khre ba sisu amu revive to honing ba ID ngasi bok to akhona sum launa le re ba ai sama ai biji sum ai mayam mang dai open to jarage ID lei hitaba matam du da ai political ki potin na se deko lei hitaba buddhist and speaker oiringai matam ai samang na satlaga model se hodu ki bane ba isa UNS kaina to ba assembly kari involve to ko na model se hodu ko kanda coastal lagi ade UNS ki moi fundu laga du model lo moi na satha ki be wani okay hodu mani samsa kero tension lak bani ko so wi ade baro na adwai ki role so dum phajaram bani amorom da hardi public ki representative haibate swai su acho political ki phim lakpagi la adi kitang thoi yobu aduga nungsibiu sam sam hara kanda aduga acho ba awaba polum se thangdabada ayegi responsible to lomina se habegi area dumi thambiri se oja Tiken aduga Dr. Hemlata aduga oja Abhiram ngasi impact ni to da lakbi bodang se gi agenda Manipur se mapung phan bi dam lo selak putai kai khumna jari bi ges ho mokpu amkan thagach ngasi gi damak ta impact news agenda Manipur matang solution janu batan jai role adu bulam dam se tholi ba thog do wa thu kya gi manik chum report ke damak impact news mi hing ta dun libi